जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू माय चैनल विथ ए न्यू वीडियो। तो एमती कहीं कामाली तू भी आस समस्ते आस आज बबुलाई जन्मदिन आ पूर्व जो बंदर ब्लॉगटा टिके असुविधा कौन कि से सांगटा डेई पड़ता तापर मन दुख लगे किसी वीडियो करनी 40 फुट पानी थी से डेई पड़ा 40 फुट पानी पानीटा ऊपर उठी था तेणु मुझे तो तापर आम समस्ते सांग मैंने बुले दे कैमेरा आज रंग मिस्त्री कम कर फटोटा दे दूसरी देखो तो समस्त आसला एंजॉय करवा आपण मैंने टिके कोविड गाइडलाइन को मानतु कारण अंगे निभेक आसी बापा देह पूरा खराब हो जाता तो कौन सचेतन वार्ता गोटे हो बहुत क्रिटिकाल सिचुएसन जिते सतर्क सचेतन रही भल जिते काम खाली करेंगे अवहेला करेंगे मो भाया 20-25 दिन एसीबी रहा पड़ो आईसीयू रही पारती कौटे रही पारती कहीपर बापा तो भितर रही खाली बाहर ठाकुर को डाकी डाकी दिन गला ठाकुर डाकुचे सिचुएसन जल्दी पलाऊ क्या हईराण न पड़ू कि आपण मैंने सचेतन सतर्क रुहतु आ कि असुविधा से भी नथिला 20-25 दिन बहुत मिस करथिलु हमें माबे सब ठीक ठाक आगुरु टिके लोक बाक थिले टिके वीडियो बना गोटे डर मारथिला छाती रे से डर नाही हमर बाहरी गलानी कारण सबुदिन करूँ गोटे दिन अधे करूनी जे डर माड़ ए पूरा पूरा कैमरा फ्रेंडली बर्थडे बॉय आसे आम पाखे पहुंची जाइछंती मागणा गंजीटा मिली हैदराबाद आनी चोर बजार कंटाक्ट कर आमर आज बबुल भाई जन्मदिन मुझे माड़ीटा पूरी आनी भल लगुनि प्लीज कमेंट रे जनइबे माड़ीटा भल लगुच माने भारी मन माने समझ कहते भल लगुच मतलब भारी बढ़िया लगुच आपन कमेंट कर जनइबे पूरी बड़ पंडा मंत्रण करके आमर बहुत जन बसले 3 जन रोटी 4टा देख आमर पास देख लॉलीपॉप फुल गोटे चिकेन लॉलीपॉप गोटे फुल ना आ गोटे चिली चिकेन गोटे फुल चिली चिकेन गोटे फुल कौन तंदूर रोटी 4टा नान 2टा तंदूर रोटी 4टा बटर नान 2टा मटन माने पूरा एते समय माने डिस्कशन पर पूरा गोल टेबल बैठक हमर ऑर्डरटा कोन फाइनल हो जाई छी गोटे बतक तार देटा पूरा नाही आपण बबुले कोड आपण जीवन देखन कोला कोला केमिति हेई छी तो सैनिटाइज देखन केते सुंदर देखा जाउछ ए भाई पब्लिक चमनार को कहउछथि हां भाई हां भाई आपण ब्लॉग रे देखि बोलाई आउ टिके प्रशंसा करते टेक सेटे गदगद हो गले ना मेरा 1.5 तुई जाई
आज बहुत दिन पर गोटे आमर छोटिया पार्टीटा होती बहुत खुशी आज अंतर बहुत खुशी से ब्लॉग आसे विकल भाई अनेक देखी दियो ସେଥିରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ବହୁତ ଯୋଗଦାନ ଅଛି ସକାଳ ମୁଠୁ ନୋଟିଫିକେସନ ହେଲା ଭାଇର ଜନ୍ମଦିନ ବୋରିଂ 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 ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟା ଆମ ପୁଅ କହିଲା ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟା ଚିକୁଟାରୁ ବି ବୋରିଂ ଚାଲନ୍ତୁ କେକ୍ ଟା କାଟିବା ବୋଲେ ବାର୍ଥଡେ ବୟ ପୁରା ରେଡି ଅଛ ଭାଇ ତମ ଜନ୍ମଦିନ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ୟୁଟ୍ୟୁବର ଭାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବର ତ ଏବେ ଆମର କେକ୍ କଟାକଟି ହବ ରେ ଭାଇ ଛଡେଇବୁନି ସବୁବେଳେ ତୁ ଛଡା ଛଡି କରିବୁନି ନାଇଁ ସେ ଭୁଲ କରିବୁ ନାଇଁ ଆଜି ଛଡ଼ା ଛଡ଼ି ଦେବୁ ଛଡ଼ା ଛଡ଼ି ସେ କେକ୍ କୁ ଚିକୁ ନାଇଁ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମିଛ କଥା କହିଦେଲ ଚଲ 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 ରେ ବାର୍ଥଡେ ବୟ କାନ୍ଦି ଲୋକ ସେ 4 ପିସ୍ ନେଇ ଥାଉ ଭାଇ ବାଡୁ ବସରେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ବାହା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ତମ ବ୍ଲଗ ଭାଇ ସେୟାର କରିବ ଆମର କାଟ ରୁହ କାଟ ଚିକୁ ତ ଖାଇଦେଲା କଣ ଖାଇବ ଭାଇ ଭାଇ ମୁଁ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟି ରହିଥା କେକଟା କେମିତି ବଢିଆ ବଢିଆ ବୋଲେ କେତେ ବଢିଆ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାଇ ଆଉ ଥରେ ୱାନ୍ସ ମୋର ଆଉ ଥରେ ବଢିଆଟା ଆଉ ଥରେ ଆକୁ ପତ୍ର ପାଇଁ ପଠେଇ ଆମେ କେକ୍ କାଟି ଦେଇଥିଲୁ ଭଲ ବର୍ଷ ତାର ବର୍ଷ 19 ମସିହା ଆକୁ ପତ୍ର ପାଇଁ ପଠେଇଦେଲେ ଆମେ କେକ୍ କାଟିଦେଲୁ କି ପୋଟଳ ହେଇଥିଲା କି ପୋଟଳ ହେଇଥିଲା କିଛି ନନେଇ ସମୟ ଦେବ କେତେ ଜଣ 2 ଜଣଙ୍କର ଚାଲ ଆମର ଲଲିପପ୍ ଏଇଟା ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ ଜିନିଷ ତମେ ଆକୁ ଆଫୋର୍ଡ କରିପାରିବନି ୟୁ କ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଫୋର୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ତନ୍ଦୁର ରୁଟି ବଟର ନାନ୍ ଏଇଟା ଆମର ଚାଲ ପନିର ମହାରାଣୀ ଏଇଟା ବଟର ନାନ୍ ଆମର କାଇଁ କମର ନାହିଁ ଆମର ରହ ଟିକେ ରଖ ଖାଇବା ବେଲେ କେମିତି କାଙ୍ଗାଳି ଆସନ୍ତି ଦେଖ ନାଇଁ ଭାଇ ଚାଲ ଭାଇ ଟିକେ ରିଭ୍ୟୁ ଟିକେ ଦିଅ ମହାରାଣୀଟା କେମିତି କଣ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ମହାରାଣୀ ଏଇଟା କଣ ପନିର ମସରୁମ ପନିର ମସରୁମ ହଁ ଟିକେ ଏଇଟା ଟିକେ ରିଭ୍ୟୁ ଦିଅ କେମିତି କଣ ଲାଗୁଛି ସିଏ ଚିକେନ କେମିତି କଣ ଲାଗୁଛି ମହାରାଣୀଟା ଆଜି ନା ଭାଇ ଏଠି ଦେଇ ହବନି ହଁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦେଲା ଲାଗୁଛି ମାନେ ପ୍ରପର ମହାରାଣୀ ନୁହଁ ଏଇଟା ଆଡଜଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମାଲ ନାହିଁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଚାଲ ଆମେ ଟିକେ ଖାଇବା ରୁଟି ସବୁଦିନ ନାହିଁ ହଁ ଏଇଟା ହେଲା ମେନ୍ ବା କେମିତି ଖାଉଛି ଏଇଟା ये जमती लगुची ओ पूरा खेल राक्षस भाया सब खाई सारे मस्त
ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିକି ରଖିଦିଅ। କାହିଁକି ହଁ ଖାଇସାରିକି ତାପରେ କଥା ହେବା। କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ହସ କ'ଣ ଫ୍ରାଏଡ୍ ରାଇସ୍ ଆଉ କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଏଇଟା? 65 ମୁର୍ଗା ତମର? ହର୍ନି ମୁର୍ଗା ହର୍ନି ମୁର୍ଗା ଆର ହେଉଛି ପର। ଆରଟା ପର। ଯୋଉ ମୁଗଲାଇ ମୁର୍ଗା ଚିଲି ଚିକେନ ଖାଇବେ? ଖାଇବା ପୁରା ଶେଷ। ଆମେ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଖାଇଛ କିରେ? ଗୋଟେ ମଜା 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 କମେଡି ଗୋଟେ ଦେଖାଇ ଦିଅ। କେମିତି ଖାଇଲ ବି? ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ମୋର ଅଛି ନଉନୁ। ରୁଟି ବଳିଛି ନଉନୁ, ରୁଟି ଖା। ଚଲ ଖାଇବା ଶେଷ। ଦେଖେ ଦିଦି ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଗଲା। ବାହାରିଲେ ବ୍ଲଗ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଜଣେଇବେ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ମାସ୍କ ଆଉ ସାନିଟାଇଜରଟା ବି ତୁ ଆଗ ନିଜେ ଲଗା କରିବେ। ଆମେ ଏଠି ଖାଉଥିଲୁ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ। ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କହିଲେ ଗୋଟେ କ'ଣ ବେଷ୍ଟ ଆଇଟମ୍ ପନିର ମହାରାଣୀ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ମୋତେ ମିଳିବ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ବବୁଲାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା, ପୁରା ବେଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଆମର ଆଜି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆମ ଜଗତସିଂହପୁରର ଏଇଟା କ'ଣ ଚର୍ଚ୍ଚିକା ବଜାର ହେଉଛି ନା? ଜୟପୁର ରୋଡରେ ଯଦି ଆସିବେ ତାହେଲେ ଜାମଜାମ ଉନ୍ନତ ଜାମଜାମ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ତା ମାଲିକ। ଭାଇ ମାଲିକ ମୋ ନାଁ କହିକି ଆଇଲେ 10% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦେବନି? ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ। It's caught in the crossfire.